Hai cikgu-cikgu. Pernah tak bila cikgu minta anak murid kita bina karakter dalam animasi, gambar tu dah cantik, muka tu dah cantik, tapi tiba-tiba tangan tu ada 6 jari lah, kaki sebelah panjang lah, sebelah pendek lah. Okey cikgu, itu sebenarnya adalah anatomi dalam AI karakter. So anatomi dalam AI karakter tu apa? Bagi saya lagi suka kalau saya minta anak murid saya untuk melukis dan kita convert lukisan itu dalam bentuk animasi. Okey, kita gunalah AI, ChatGPT ataupun Gemini untuk jadikan karakter dalam AI. Yang penting cikgu kena remind anak murid kita untuk pastikan anatomi bentuk badan tu adalah sama dalam karakter. Okey, kalau tidak, animasi kita akan jadi sama ada tangan panjang, kaki bengkok ataupun mata muka tidak simetri, badan pula berubah-ubah antara scene. Ini yang kita nak. Tapi untuk menghasilkan animasi yang sama ataupun yang konsisten, cikgu kena guna prompting yang betul. Jadi, kalau nak hasilkan AI karakter yang cantik, konsisten dan nampak profesional, jangan fokus pada muka dan pakaian sahaja cikgu. Prompting untuk anatomi juga sangat penting. Okey, jom saya tunjukkan. Mudah kan cikgu? Jadi apa lagi cikgu? Jom kita ajak murid kita menggunakan AI tool dengan bijak.